Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kayo kahat kadai kawai na kijing bakong sandu baki nong rep kiya kendu nakapor syakapor kamtam harilum jantia bon na kinong rep kiya kendu mau siang hakane kaliang namar baduna palat kilat kilenti ban penya jauh ya kimarem diknang ban kampen sting yakane kijing baki nong rep kiya kendu Kajantia Hills Development Society kabadai kawai ni kiseng Tremont ngubha balapau harilum jantia Mentakas ngi klap lepat ba ya kadukan ban penyat jauh ya ki marab hakas nong mi mentru West Jantia Hills District. Lap lepat ba ya kane kadukan da ukongsan ba Alexander Mukim, Additional Deputy Commissioner ka West Jantia Hills. Haga jinga don langka sembut kongsan ka kong Bibla, Block Development Officer jong kat hatlas ken belong. Ringkat bat kato kan niki officer jong kitanat solkar baper. Ya kanika center labai bat penlut pensem daka Jantia Hills Development Society bat on sa penyat diki katu kat neki SHG ki balajit kerpang. U director ka GHDS u Father Man Bhapakem haka jingkren ula ong ka seng kaladon ka jingtmu ban pli ya kanila khamslem. Henry nakadaw jong ka klam lapen sange swashipor. Bat ula ong ru baya kanika center lakar shan lang ru daka Caritas India bat ka Miseria Germany kibalong ki agency ki batray na kabanta ka bahaka miat kinongrem. Shushu ula ong ru baka jingtmu ban play ya kanika center kalong ban yarap ya kinongrem haka ban pen inam bat penyat jauh ya kitiar bat ki marbam bala pen mi da kinongrem jong kathain jantia barok kawai. Kanika center kan pensok ru ya kinong tien kiban napo bat nabar bakin yo ya kitiar ba koridor bat babha bala pen mi da kinongrem jong karilum jantia. Haba ay jingkren hakani kasngi u Additional Deputy Commissioner ba Alexander Mukim. Ula ay ka jingero ya ka GHDS kabala shim ya kani ka senjam ban kintiyo ya ka yok ka kot kinong rep jong kathan. Ula ongru ba kani ka center kan yarap ban pensting ya ki jing jong ki babun kinong rem. Hakani kasngi ladon ru ka jing ay burom ya ka kong sakhilang lamari. Kabadai kawai na padang kilong kami balawan syakmat haka liang ka jingla ban penmi shibun ki marrep baken sai bat kabalong ru haka jokapor ka secretary jong ka village organization kabalakiu bha haka liang ka jing shimram naki banglang baki self help group lasam ru haka nikasngi ya kawai ka korset jingbam syaka shisur self help group kabala ai ngobha da ka GHDS kenang baken la ban pendan kam haka ban shna jingbam lengba ukrai katkum ki jingdan kam ka jok bamenta Kuala kebayang bukan pada perbuikan nawa upaya menang cubai kopa jumi bagi kuaman sedang ke nak bentang jong kinong rep nak bentang berkentiwi kinong rep Nila don ke jing temu la khamslem banle ya kene ke kam dan rei na ka dau jong ka lockdown de ngimla banle dan rei minta nila shumai kene ka kedukan na mengile sedang ka dan i up adu banda de biang ko por di kan biang shu de ha sedang sa biang kan hadir de kene ke dei ke jing trelang rengkat bat ki partner jumi na po Caritas na po Miseria na po Germany rengkat bat hi baro ki nongrep ki department ki baper te ka sing temu ban boy kini dukan om dei ba ngin kamai le ngin yonom kalong ban pendi ya ki tier jong ki nongrep bat hamang om ki nongrep dene ki nong tumi ya ki no ki tier ya ki handi kram ni ki om dei tang ki nongrep bagi tre jangan lo om ni sarulin om sa ban om kino ki entrepreneur ki bapmi Nani na tapidon gino si Reverend Mormon na tapidon gino gibakwa ban showcase ang ni hila ban ong iki ni sana ba ni video ni nagdeng jong ida tapidon gino bapi kendo te ong iki ning men show pendi iki ba iki kemalakam by like kita di spread gino ni ni mari berkat ya se kadai kumka kadai highway ila dang gila nang ne ba link pa shiki breu se supo ko hati le shiki way kitna nata I deiru I secretary jo ka village organization jo baborcha bio te kalau kai bakmen adu kata ba baborcha bio ko be hanole ang milala ban
Yarap iki bende tilang baka MS baru dan implementasi MS tu ila bende proyek marketing project baki ente ko ngaliang dia don ketilang iru don ketieta di gam ki UN ki women leader santai ila no macam high school ila kami high school jomi nomor 4 ila led into business mo, and she is treating agriculture, she is treating farming, she is treating processing as a business. Business is something that generates revenue, and we're very glad to see that. Dia kerja koporo I long keduksa you kibrio bersnam jungi atau group jungi atau district hi jungi berakawai. Dia kawai kebal jubat man kopor man man ikran sepanjang dengan grand culture state jungi. Na mereka ini ki advocates belong very much against grants. Ki baju IA. We want to set a trend where if people want to do business, they should take loans, they should take finance. That's where real business is. Di kong sakiru di ini kita Kong ekwa ekule ya o chigas embulam yang I kuli chiboisa ya ipor kadar yang I dekat lagi emlang I negasni dekat jing emlang yang I penyu kedap ini senang I kami jole di norek yang ini empo ke distrik yang I berok kami ekule ya I madam kibla jadi BO jangan pada state block jadi chibon madam jadi lang I baik kita sini jadi lang I kedap ANC untuk di pergi kedap itu ya di norek jangi di badan distrik jangi today we could do it untuk itu kita kan menjaga jangi for agriculture department para pergi dia dekat mantepoi jadi minggu ini dari bantuan 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 unsa ya kita jangi ya kita jangi baru bagian yo ya gini ki bakin snai kini ki products ki bakin yo jing mentoy na marbon sini man kapor hapo blok lele ki bawan ki nongrep ki bania trekam man kapor na ki snong bakhe ki juan batur banam habayade bat kini ki bayade bekini ki marrep harian ki kamtam hapor kini bani long mentah hapor bakalong gani ko covid Kibun bah kibawan uot bawan nam ya kabadai bat kini ki products ki bakidon dari kimla bakin dia. Kibun kiba kidor sikiwi kini kijaka pada kibun kiba kidon ki dangkwa ya kita ki products. Tinga ai blai kamtam ya ka nakaliang jong ka DHA jong kami ka Giant Hills Development Society kepala penlong ya pun ki program. Dan juga ya ki napok blok road bakin yawan bani penlong ya kani banwan ban chim training nang ni kenang bandubyo ban penkelai ya kita ki marep mariam jongki bandubyo kidi bangi khot ki value added product mo ki bangi yo bangi I mentah ni ya kini ki shinrai ki bladet terlihat ya ki ashar ya kini ki jingbam ki baper ndai bon seni hapshim na ki be pedena bar ban yo ya kini ki marbam mapi kat kumbang ladon hapot hamas kenru ngai I kini ki marbam bat ki kini ki local products ki jongi ki long very valuable ki barong gadon kam bat ki papat ki benabwa bon bahan ki papat ni kini ndai bon sien ngajulang bangan hab ya kendu ban wan pede kini ki mar ki mata bangin dubyo ban poi si kita ki bakwa pede judal ke jing nakaliang jongi